nuanom me ma mu nyina atena se anumre na mompom te sɛn yo yada ase bebre sadia anumre nyame ahyira mo na mode mo ahoɔfɛ no mu nimdeɛ ba bɛboa ɛyɛ Gyidie Ne Sen ansa na yɛbɛhyɛ ase no yɛmfa mpaeɛ emie dwumadie na no malam wada roma fa yɛwura empae bomu fama yɛ na yɛntume ɛnkɔ yɛ nimu anumre alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amen. Enti ebusiafo sabre ya yase yabom paye na yebie dwumade anoe no mame nhwase na anumre emfam free brother ayeboafo ho enom na memisa wadwe ene Gyidie simadu a ewo yanimi wada Roma ma yentie Gyidie efa brunya edie eho dien ena Bible eka ewo ho mini amedase edi kan so me nchi ampanyimfo ameno ehia wa hase nyina ni ma me Gyidie se brunya ho asem de em se nyene ne yebeka ho asem chepa mfi bebre nie na aye ekinwaje se ho asem te sei ankasa e wo kresem no mu na no kre wo mu ni se wo Batches of Christ yendi sisupi ka se brunya se de ubisa ho asem no Christmas ma meka na Christmas wo mse pi kasa no e ma no foforo Christmas no ba Bible agini sa so de ubisa na dia minya bi ma enti anyume kra na e me de sema ba bisua de efim panyimfo nchen ibia na yenya test ni bi na yenso yetimi de nkomo ahodo na yeka Christmas said ye enipa ahodo eka ho asem de bia na afase bia ewu wiase a ne wiase nyina ye declare holiday ma wiase nyina edi se Christmas na wiase nyina de esi honom ama Yesu Kristo na woda na ejuso a ye chene ma hodo ye achede ye kwa sorry ye programs ahodo ebi ye drama ahodo e de kirese de Yesu Kristo na wo esitie ebi ye lessons of carols and singing omyesa program ahodo ni nyina won sorry ahodo bibre na edrusa brin so a na enuanu bi Yesu Kristo sumu so na it say the business aspect of it is booming ko market so a sa so na ko asore so asabre ni pebebre susu seed na ode hwese nyankopon beduma boa na afia ebisi mu no eniama betumi akose de opese isi eye na yebisa sese de obisa ye no shall we have Christmas se yedi bibisa na said them kind question we a chepa be 1700 years na ejina hono ma wiase na yedi nkomo bebre afibia ekoso movies ahodo ebekoso about Christmas na answer na no epese ye kan bibi ewo Colossians chapter 2 verse 23 Colossians chapter 2 verse 23 Colossi 4 and woman said the portrait krata no etimienu imu adunu miensa no rofone say these things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Na say uti de mekan ya nitia obunwa ne se enema bi ohono mu a na ase enipa na asehye edi aba se yeni so na emu no se yehwemu yi pa na yakotwese mu dia enya ade yebenya bibisa na yaka ho asem Gyidie se no ntimi yehia na Isaiah chapter 1 verse 18 was say come let us reason together enti eba be reason na ya kire ye na dwen e woni ma wodo a twesem no aka de a kire yen na Church of Christ yen Christmas yen celebrate Christmas all because ye ni nyina so bia o twesem no ma kire yen se ye wo Christo e wo the 25th day of December eno de mintimi nkire se na ye ukuada se na ye dwada
se na ye benada na ye wu Yesu Kristo ne de minim na emum no enyina so tresem no mu nyina no ema yehunu pefe se bibia sa ni Bible no mu a kire da ye de wo ye na je nkwa Yesu Kristo se nka ye ka Yesu Kristo awo ho asempa so ko Luke chapter 1 verse 26 to 38 a obo se ye kan tresem na ebe kire ebra obofo no ekọ eye Mary enchen ekoka kire ne se obewo Kristo no okay Luke chapter 1 verse 26 na obeka de akire se on the 6th month na ye ka ho asem no ewo ye ka ne say me fa ne say Hebrew breso calendar no na wo de bajiufo calendar no mu a ene ye frɛ ne say elu eye bosome a etoso ensia ewo jiufo calendar no mu na ete say ene yesesa calendar ete say ene September ete say ene September sembokra no nti say ye fa no nko akra ye nyina so a ebra obofo ko Mary ho no nkɔhye no nkom say obawu Kristo no na wo de ye fa no kra de ye enyina so ne yesi wo hye ne bo no kra wa anyem nti bosome miensa chimpo no wonyem ye na ye afia enka na woda no ida say ebewa kusi sa September na ye ka ho asem no ana say ebia somewhere June se ye fa the Jewish calendar no ye calculate ba dia sa na be kwa kusi eti December ne de yenim kwan ye fa so a ebaaye na empokra no de kan nyina akiri no Bible na nsa mastiti categorically say ye wo Kristo bia bosome we say mu ana say bosome we say mu interestingly asem bi o Bible mu a ekasa efa eye enwanhwefo a o sorry yese odi bibi ekọ akwakoche eye Yesu Kristo a yawo no sa ebrenu mu no ewo I think Luke chapter 2 verse 8 and asasem no ewo na se wo hwa sa bre no so ewo Philistine ebre so anase Palestine no na uhwemu abra ye de emwa kɔ adidie pa no enya awo bre Gyidie sɛ imam woni enya awo bre sa bre no te sɛ ene eye winter so ko Europe bia na ofa sa bre sa area ho nyina eye winter right and winter period no na enwanfofo enko emfa mo anko adidie sa bre no na emom no ebra wohwe sa wofa date no kwa bia se besi be June July se de kana ebra uhuro wo ho no mu a yetimi de mo akwa adidie enti no sa wofa the simple even biblical proof kakra bi e wo kresem no mu a ema yehunu pefe se Yesu Kristo enye December 25th ena yewo Yesu Kristo na yemisa se edi Christmas na nkasa no ye ekwe ni minim se enye wenkwa na ebra mewo nti ekwe ni mu a nti na wo rape ape o hana makwa ba asi ni akwe ni nti no se wo hwe Christmas ankasa even the Catholic encyclopedia I Roman 4 encyclopedia etre se word Christmas no not until sometime and some pass afunu right intimate besia me da say ye brother ayeboafo na ote ne nka se sie mame call prophet Dr. David Tremeho enom prophet na menje unsu ugidie ewo brunya die brunya ye di afibia brunya ye di afibia no ababe ye ade bia aka empunya Kristofo nko a eka wiase nyina na gina so enti ayedie no ewo hefa ewo twromu ana se nipa nhyehyeye yemi shabebre amen yaka brunya when you talking about the biblical laws and the principles of stewardship is ordained by God, right? If nyame ho complete yemfa ne say okay Revelation 5 na Bible say also tidy na nyame say hwana men soma no na hwan de bekwa ama me na Bible say atiasefo ba na mpanifo du nu nan no abra Isaiah nya ni suade hunu no osija isu na the Lion of Judah waji inkunim no kodje so ano no tiam the 7 seal satam na nyame aye prepare e wo look on 5 say obesoma eye Jesus amana ba asasi so na anya asasi so say oba keke o mabofo no beyi ni wadi kire Mary na yemfa ne se process ni nyina no ekosi se eba mu se de nyame bose no esitie
Into kind Matthew 2 no verse number 1 now. Was it now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there come wise men from the east to Jerusalem. And yansafo no ehun star say apie e wosoro. Right. Eti se wo go deep a e hunhuma de ye. Because Mary kura koyon fo aso nyin se na e soronko e unique oni bema have sex. Enti wo hwa e hunhuma de ye tina kan Romans 8 verse number 14 now say the spirit bear witness that we are the children and the sons of God. Christmas is a Christian festival that celebrates the birth of Christ, of Jesus Christ, who a Christian believe was a son of God. Right. For my people, it takes place everywhere. That 25th, no, a year December, no, the day that Romans. A Catholic church, you know, because you say a Nina Bano, a Roman for a chair, no, a yebi bisa, a ma with me a tray, Pacific data, yet the woman. Emma, Bibia, it me also. It's why we celebrate Christmas. For instance, see the back year as I see so. Busium Krana say, Papa now, my bibi. Utimi edina finshi adameboa yetimi Ghana yewo constitution yetimi kai Kwame Nkrumah yemfa ne say ye celebrate Kwame Nkrumah ema ye nyina ye my holiday ema ye ko celebrate how much more Yesu odi ni moja abewu age yemkwa eti Christmas ne de so bisa me a ya de Christopher no ye de hwa ye ho. But now, Okasa Roman for a intimate specific date, you know. A also night to the be a year chinjama a year a Gyidie Phobino. A because a date porte 25th December no. Any a dance bia or tronumu. Again, says na a brother my yehu. Okay, look na. Chapter 1 no 26 now Etifians and I say Yesu a war Hong Kong share. That's right. 26 and I say na bosumi a toso nsia no mu Unyankopon soma obofo Gabriel call Galleria Krubia ofre no Nazareth mu. That's right. Ababa wo bia ode na ma obema bia ofre no Joseph a ofri David abusua mu awade nchen. Na oto aso a eka awo no se de se baaye no enti no de bosomi nsia no e na mepesa me de bisa question say said ya na brother e kire mu say ye kan bosomi nsia no a entumi misi December 25th no ho no be kire mu saying de me kire mu say at times no nyaminyansa no untimi mfanto nipa nyansa ho. Right. To know so what in some nyansa for na wadene di akire enkokoa by say oko eye countries ni ade a emphasis say ade ache wa ha no ade asa wan ba bi ade ache. Okay. The date ni that specific date no untimi entale se bia say because country bia ni day but ye Gyidie for the enim say the day na eye 25th no eye the birthday of Christ. Right. Because Christian is celebrating to remember the birth of Jesus Christ, who Christian believe the Son of God. The name Christmas comes from the Mass of Christ. Say Yesu nankasa na diyem na woni ni bibia no eye nsenkyereni na ye believe it is okay Romans 8. Romans 8 you know verse number 16 now. Say Romans 8 verse number 16. Yeah. A ho na watchro say honhom no ane yen honhom di adanse say ye nyankopon ma. Eti honhom ni di adanse the spirit. Eti Yesu na wom eni ni bibia why that we celebrate it enya na woda no nko a but Gyidie mu say he died and resurrected the third day. Even third day no kura was sorry no kura no binum anyintum why because Gyidie mu say one sorry that day. Eti me ka
ye na gidi for de ye gitum say Yesu obewu ma ye no ye be celebrate it is a won celebrate ye no enya yasem ye ni de celebrate enya wum ye kai ni ye nya remember they say ye gitum say ya de kese ya fasha eso. That's why we participate in the Last Supper, and we believe say who conclude da ye de odiwu ye de wo no osori ye nyina no ye gitum say nipa ntiase no untimi ntiase. And the okay the Last Supper no na me pese me de ho ebisa wasem. That's right. Babrunya question ba ko a amanfo e de tackle brunya ne say na ya je nkwa no pese ye di na woda nanka obeka ho asem e wotro no emu ebi ka say the Last Supper wo kan ye o ka to ho pain say munye wi emfa nkai me enti eno no eye nhye e wo say ye yo enti no brunya no a aye say ye benya quotations be fa na wo ho but specifically word brunya celebration brunya ne ade a yem ye nyina yente ho asem nyina no ebigi achinye say Ewrade mpese ye bedi nti a yanka ho asem no eno ho nso no Gyidie ene say enkompesi ye bedi a enka wanne na di ankire nyansafo no ewo Matthew 2 and Matthew 2 verse number 1 coming down. Right. Kawanne na di ankire enyansafo no so bitima kan yamame a Matthew chapter 2 verse number 1 coming down. Verse number 1 coming. Etifia 7 no say enyansafo no. That's right. Na wo Yesu Bethlehem a ewo Judea ohene Herod breso. Hwe enyansafo bi firi apoye ba Jerusalem. Beka say ehina Yuda for hina wawo no wo. Na yehune nsonoma wo apoye. Na yeba abesore no. Na ohene Herod tie no one Jerusalem fo nyina akomatui na ohyia oman mu asofo empanifo ne atwerefo nyina bisa won faako a obewo Kristo no na oka kyerɛ no sɛ Bethlehem a ewo Judea na saa na odifo no atwerɛ sɛ na wo Bethlehem Yuda asase wonye Yuda asafo hinemu akuma efiri sɛ umuna osafo hina obehwe ne man Israel so no befiri aba nyamishaw Bible say nyansafo no say so Yesu na woda ne yan yubreti a di enti na yesi eja ho ni ko ye kodi ni wo ho yi ade bia no started from beginning it was so ne asase so nyina no angels eniji say ya wo akokoa no e wo David kro a obegene manfo a process enti start ba bi ansa na aba enti ye de believe say yes Christa na wodam no e nsencheni a ebi si da you recognize God fully and we believe that Yesu aye wo no e wo Bethlehem no di enti na esi ejubreti se unni obi a wo discernment spirit anase unni obi a otene ma bi ase a obefa ne tra o de laws ene oniema bi betimi akata so but we Christians there Christian is a celebrate to remember birth of Jesus Christ who Christmas believe is the son of God oyenyameba the name Christmas come from the mass of Christ mass of Christ he call communion you believe say ono ankasa ye wo na ankasa no ya chede eti from process say ye wo na kosi say owu ye nyina no e na maka cho say ye believe na ye celebrate ye nim de nya film for instance na ya na menti ase say binim timi celebrate omo fanda ko de asore baaye no owu so many years they sit down and jubilee it a celebrate a kai how much more Yesua what be waji enkwa as you believe na you celebrating me da sebebre prophet Dr. David Treme ene odie mamenko malam ho enum na memisa no malam ma mintie wo Gyidie mfiri ha yenim se technically nkramufo de mu ni bronya
nanso bronya akwa ya ade be sese abefore wiase nyina ye de ba Kristofo mu a nka wo mo na ebeka se eye wo ma fa hye no wo mo kura nso mu ache ebise yedia eyeye ebise yedia enyeye wade sua wo nyamesom mu no ugidie wo bronya ho eye den ya sese Kristofo ye de bronya chekere ye ho. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyan Gyidie for with the GS program here to see na mathematics and friends so emeka nkramofo Gyidie. Right. Eti mesume wa ha medina hode ma nkramofo nyina tinya kopon ontene yen tachere ma ibeti di academy faso ebeba so e di amaye. Amen. No kre bronya menim se twi kasa na yebeka se broni na anya de a menim bronya se twi kasa na mewi a mo bebo me kakra so he bronya nkramosom de ye ni bronya yesa sabi kramoni asabi o wonnim nkramosom no enhyehyeye no ono na bia ono so de no ho edobori bronya no na ade efre na woda kasa no Islam mo kura ye ni awoda nti bia de me kana be kire wa adwene kakra Islam ye ni awoda wo ho shanka awoda wo ho a nke benya afiri Qur'an mu anase hadith mu oji wo buku ni menu komshene kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktum fiikum amrayn lan tadillu ma tamassatkum bihima kitab Allah was sunnah wasi mi jamu ajapade menu ay sombo pa somusum na mantu na deje mu a obehu nyame ani mu nyam anwoma menu odi jan wasi kitab Allah yakase kitab Allah nyame ngoma so na ye holy Quran anase al Quran wasi emu ba kono wo sunnati ani komsheni so mensamu no anyankopon de maame no eye mapede no manamo no amenam so wo abeso sanwoma menu we no wonyirada ampa Quran no ye wo verse baako wa ha eduna 114 sa Quran 114 e shase suratul Baqara na baba wi suratul Nas da bia ni wa obekan a ebe kire se komsheni bi di na woda empo besi komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam so eno so ma yakwanya se yesu yenkodi bi nti awoda die Islam Gyidie pa de wo se kremoni bi di na woda de bet awoda na odi no kacha nse won kotu Quran aya kire se odi awoda anaso won kotu kati hadith e kire komsheni kasa se won kotu na woda ontini kotu bet obeka cho se itimi di awoda eno ye na adwen ndi anam sa asem ni ntino amma ya kwan se ebekwa kodi Yesu awoda se eye bronya mo akwesa ade bi aba befa wiase enam sa afa wiase ntino ade ye ka ho asem bebre no eno so na toni pa adwini ndi nipa bebre fi se eno so kanyam so so tin so asofo e kanyam se wakotu Bible de me hyede ni Musa ndi Quran ne konsheri kasa mu ni de enim ndi so Quran chapter 4 verse 59 suratul Maida the table Yankopon say atwi Allah wasi munti otumpo Yankopon wa atwi ar-rasul sarana ni dini ya friend komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono so ya munti ulul amru minkum ne mo pobu e ma mo mpanyinfo o se hanu wanka se munti mo mpanyinfo o si tie nyame original nyame no ne tie ni komsheni no abode mu abode pa no ne mo meduru mpanyinfo no se mo mfo bu e ma wo senya saade anka panyin kasa sombo som branka abekwa kosom eno se fa intanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah nemu se asem bi beto ho te sese ne ye gbogbo asem yi ho a ye nya no puma sibre na nko hwe nyame asem na ye Quran no se wo mu a samko hwe Quran na ma hu a mun san twemani hwe komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni huma na nyankopon di ma na ye ne hadisi no wase mun konko hwe obu nya no puma sibre ti de me kan ni se Quran no enim ana hadisi no so no enim ndi awoda sem de Yesu awoda sem de ye jitum se ya wono oye nipa konkron oye nipa odimu ni maami ankasa Mary oye nipa odimu Jesus Christ Quran oye nipa ye fa no se oye nipa titire enti wote se ye fra obi Isa eye
Jesus din ye de to no nti so ye fo bi Isa na se Isa Jesus din me ma me no so ko Bible mu a yes Mary but wo ba Quran mu a yes Maryam and what my mammy Maryam and I say Maryam yes Jesus mammy no let us say Jesus you do no ye respect no ye dimitum se woka akunyi no anyankopon soma wo no eho ne mom se be din na wo da de Islam de enjinto yo ye da se bebe Malam Yakubu Suleiman ena ordene de aba abetumi afi menko Apostle Ebenezer Jan ho enom Presbyterian asafo ba na menji ono so nigidie ewo enkomoi emu papa bronya yiko afiri he na aba na esese yedia na ugidi ekere wo sen medase menua ma memre mu sei na minika ma atifo ene menua no monti asese Kristo somo ye mfapi ye di Kristo Yesu na wo edi eyeme begini wu ene ne sorry edi ena me sanji ne subo enso etu na we ne me gyidie enyina so endisi kase obi gyidie enyina so a ni pakro no ade a odi film fiti asede ede kro ana odi nyini na yebeto se kase Christmas a asekire nyina ne se ye dey celebrate the birth of Jesus Christ na menua no ma kire won de bebre na de me pese ye ti ase ne se be ma bitina ase a na in the Roman Empire no ye friend Julius Pope Julius omo tena ase na omo fixe sa date we ye 25th December no se dano eye da ye fan celebrate Christo na wo na 25th March the 9th month to Christo na wo no esi December 25th enunti abaye historical a edaho a ye gitum se esese ye de sa dan emma Kristo Yesu na wo na ye hunu se dano ya wo no de ayenchi wahye nyina ne se me gidi se gidi fo ayehye nyina gitum se ye wo Kristo ya kan bi e wo Luke ya kan bi e wo Matthew enti ni nyina kire se ampase ya wo no na no na me nso me go to Romans chapter 14 papa kan ma me verse 5 to 6 Romans 14 5 to 6 Romans 14 5 to 6 or say obi bu debi sene bi good na obi nso bu nna nyina pe mama obia adwene enya no baako good dia odwene debi ho no odwen ma Awurade good dia odie no odima Awurade good na oda Onyankopɔn ase na dia oni no oni de ma Awurade okay na oda Onyankopɔn ase onim din time go to good say ya wo bi na me je na wo ni di na se eni twrosem na me de esi ho se edawi me de be sorry nipa no ahyene ni monyama ma na hunu se edawi na me de ama no a me de hyene ni monyama a what is wrong about 25th and 26th and 27th number 2 papa kasara no kasafa communion o se munye yei emfan kai me baba ti ni yo munye ye da bia mu be hie bia mo mfa nye den enkai me enti da bia no Roman for ekwa sorry da bia omudi communion but me Presbyterian me kono every first week of first Sunday of every month it is a sanet here there yenye mfa kan da bia be hia there na it should be saying ka da bia ye hia ye ni but church constitution say yeshia first Sunday of every month yeni enunti ababa ye routine edaho for President Church of Ghana say kwasie de di bosume kan bia
yɛkɔ awurade agidi papa ɛno nso ɛni twerɛsɛm mu enti ɛno yɛnyɛ ne dɛn deɛ ɛsɛ sɛ yɛte aseɛ sɛ agyidifoɔ ne sɛ asɛm a yɛkenkan ma yɛte aseɛ sɛ deɛ ɔdie no ɔdi de hyɛ onyankopɔn din animonyam saa na abɛyɛ debate abɛtɔ sɛ wokɔ asɔre kwasiɛ da yɛse ɛnyɛ obi se kɔne deɛ memenda obi se kɔne deɛ kwasiɛ da obi kɔne deɛ fiada but asɛm yi kyerɛ sɛ da biara no ɛyɛ deɛ onyankopɔn ahyehyɛ nti na obi say this is the day the Lord has made we should rejoice and be glad in it eti that day no a ɛtoo no if you like to worship him or not ɛyɛ wo pɛ a wɔde nipa pɛ ama nipa yɛ titum sɛ ɔde yɛ pɛ ama yɛ right ɛna wɔsi yɛn so ɛhemfo ne akandifoɔ eti sɛ akandifoɔ mmara nso wɔani so a woto sene ɛna yɛhunu na akandifoɔ mmara yɛdi soɔ eti wei efiri he yɛdi yɛni de yɛnim ne sɛ yɛawo Kristo na da yɛwo no no yɛyɛ titum sɛ ɛyɛ 25 saa da no ne yɛ stick to it sɛ yɛde bɛsom yɛ nyankopɔn anaasɛ yɛde bɛpagya no ne ayɛ number 3 deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛyɛ ɛde ka abusua ɛbom yɛyɛ ɛde kyerɛ ɔdɔ a ɛsom bo ɛkyerɛ Kristo Yesu a wabɛwu agye me nkwa eti sɛ yɛawo no a ɛyɛ manigye da so on sɛ ne ɛteɛ eti bra yɛawo no no deɛ ɔsɛ me ma manage because me te ase sɛ da yɛwo me no bia no me di me birthday because da no ne yɛde wo me ti me birthday no ɔsɛ me di ɛno ani Bible mu nanso yɛ celebrate ɛfiri sɛ yɛawo me ɔsɛ me di na Kristo nso yɛawo no ti duru a ɔyɛ yɛn hen kɛseɛ ne deɛ ɔsɛ yɛn nyinaa yɛgye tum sɛ ɛda soronko wei yɛyi asi hɔ a yɛde sɔre yɛn nyankopɔn ama na hunu sɛ na wɔ no yɛgyidi na ɛno ne yɛn fapem ti yɛde yɛn ho ato so ti da biara yɛbɛkae ama na hunu sɛ awɔ no a yɛwo no maa me ne mmienu nkwadeɛ ɛde asomdue abrɛ yɛ ɛde anigye abrɛ yɛ ɛde nkabɔ mu abrɛ yɛ ada wɔ dɔ adi akyerɛ amamamufo anankenkan yɛabɛka ho bi nti wei yɛ animonyam bi a ɛnsɛ sɛ yɛtoto n'ase ɛno nti ɛna sɛ wobisa Christmas a yɛdi no massively because yɛgyidie ne sɛ yɛawo yɛ n'agye nkwa ama yɛn a yɛwɔ ahotosoɔ wɔ ne mu so ɔno nti ɛne yɛte ase nti ɔsɛ yɛ celebrate nti woka biribi te sɛ adeɛ bi wɔ hɔ ɛni Bible no mu ɛnso yɛyɛ ɛna ade communion ɛyɛ mfanto ho ɛma yɛn nti memisa sɛ Brunya no ankasa specifically no se bia obehunu atwerede Brunya no ana Christmas no nitro ye munu no obe nti memisa se eye nipa nhyehyeye ana ye doctrine a ensore no ana ya fa ama ye ho ya na ye twa ama ye ho medical man se Pope Julius omo ene twero to ho na ntweroye no mu no ena ye di akiri abedu sise enti the name say from Genesis to Revelation nowhere to be found Christmas no and obia ka kire wo say e wo twere sem one no na no so nkire say me gina wo die me gini wo ene no sorry ne na subo di no da bi duru a ense se me som no ana ense se me dana se ana me yinaye enti eno de enim say yaturo din wo ha say John 15 bia yaturo Christmas go and celebrate it no eni turo se musa nanso na wo no a ye gitum nti esese yenya dabi esi ho a ye de sorry right pope na omo ye sa nhyehyeye no omo akonta no omo bu firi he ene ma no kosi 25 December no good eno na me kire wo say from 25th March up to the 9th month esi 25th December no ene wo Yesu eja no ne me yenya Kristo Yesu na wo no 25th December it is 25th March na yes crucifixion no eno na chi no na wo no 25th ena na esi enti eno ena historical eda ho a ye diso a ye dia bedru ne ya igusoko yo papa yeda sene ugidie ode atom brother ayeboafo wati malam de onu gina ekwan ba kon so se ohunu bibia sa
se ɛwɔ se komhyɛne bi di na wodanti no ɛwɔ se yedie watie ɛyɛ prophet Dr. David Treme ɛna watie apostle Ebenezer Jan wɔn no so gyidie no nam kwan baako so se ɛsɛ a Christopher ye fapem ye gyidie fapem no ejina ɛyɛ Yesu na wo ni wo ne ne wusɔre yeso nti no yedi na woda ɛyɛ enyemfom so dia wutie wo mu esesa ugidi ana medasiminia very interesting ebi am ready who bebre e otu a wespe my intio yes very interesting mo akakra nti aha no utimi ya no sima be miensa nan a ebeboa yen mo akakra from what I'm hearing the minimum say the foundation of Christianity is built on the doctrines of Christ. Christosum fapem ejere Christo enkyerɛkyerɛ so. No crab akɔ hɔ no say if free the Old Testament apam dada ekwam kosi Revelation baabie ni wonu ma Nyankopɔn gya nipa pɛma no sɛ ɔnyɛ nhyehyɛyɛ na wɔmfa nso wonu Nyankopɔn nothing. Christmas worship and enye worship. Is it to pay homage to God? Yedi Nyango yedi Christo aye yede som no anase yemfa som no. Onim not until be say 300 years after the establishment of Christianity in Acts chapter 2. After be 300 years and the Christmas celebration ever. It is how say apostles no how many Christo nante ye no no mo nante ya obo de amabebre so kire obo mo ne nante ye no omudo do say na a place emphasis on the birth of Christ as importance to the salvation of man do say na kasa asem say Christo na wo no eno ene egina so enya nkwaje hwe se wo 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 Paul can say bi wo ho no 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 Paul can say bi wo minim se wo be kan ni pii na asem 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 verse 1 to 4 or say Yesu wo ne ne wusɔre the edi kan o say anuanom afi me kaimo asempa me kamo. Brethren, I declare to you the gospel which I preached. Namuje yenso. Namuje ye asempa. Ye can asempa one asempa. That is the gospel. You're talking about gospel. That is the gospel. Na mujina munso. Na mujina sa asempa no munso. Na afi. Onamso. Na afi onamso je munkwano. Na afi onam sa asempa kro na so eji enipa nkwano. Se muso muden se dia meka mo asempa no a. Se muso sa se mu esi muden pa se de meka sa asempa no se de meka gospel no a. Ena ene no ene eno ano. Ena ene no anya sa de a. Sa anya sa de a. Na mwaje edikwa. Na mwaje edikwa. Na nsama edi kan a menso minya ya mede me share monsan ne say for I delivered to you first of all that which I also received. Yemboninti Christo wi. The significance of the gospel ni nie the tiasum Nyankopon nyɛ. This is the gospel. Yemboninti Christo wi. Yemboninti yawo Christo. No see yemboninti Christo wi. Christo ba be wu ye. 2 to aso sadia Trensem no kano. Said the Trensem no ekano. Na usie no. Na ne nansa no. Unyane no. Said the Trensem no kano. The gospel is about the death and resurrection of Christ. Ye fapim pa no. Se Christo ye wo no ama mewu a. Kenya ne se ye tiase a ye kase ye Christofo no. Ye Christofo a ye ne se Yesu wu ye no. Osa sorry, that is the gospel. Nyankopon asem bia ni ba bia mu a. Onipa be gina so ntina me bisa say Christmas worship part of worship doctrine of Christ and answer the me papa no medical can change them papa no no mentity papa medical can it is based on philosophies and history and when him ntina make us in him say ko history mu pa na kofa Christmas the origin of Christmas fire fast so e ba ya ubon say no any link bia and said what kind of pope no Rome no
Christosum Mukrano, a dear be a free room by a bian will be a wire early church history. Why medieval church history behind him say, a dear be a free room by a beer ever Christosum dangerous. Until they do the Reformation Church movement, as an Benya, because a dear be a free room by a beer was very dangerous. Let us say, first you Honumana, Menko Emra, Prophet Dr. David Chreme, a bill. Mensan tio dia waka ene dia apostle eka ye edi bium ena firi Gyidie mu no o pesa wo ka kire yemfa bronya ho nyame shabebre say you celebrate bronya intimi celebrate the birth of Christ. And saying this is the secret aspect of our ministry. This is the foundation. Every person be God expect you to bear, to acquire the strength for success in life. Adibi ni fapem no ntimi nkofa na wieye emfanye. We believe and we celebrate the birth of Christ. Who nipa kura who celebrate, who celebrate to birth. How much more obi obi waje wonkwa. Sa kwa me nkroma kura kai na woda. Anamboa. Enti yejitum but we because I know nyame nipa nhyehyeye eno nye nyame aka Bible say a true na fi nyame hu o can you to be 29 no see deep seek belong to Lord and things review belong to us wa akoko na danedi na mayen abaye ye nchefa abaye ye portion ade bi a wo fa no a Christ come and die over 2000 years ye hu no ba ye jubilate ye celebrate ni wo dientia ye wo fapem se obewu agye yenkwa na ye ditum se eno ne ye mfapem na ye wo rehemu ewom assemble of First Peter come on me First Peter right First Peter 2 verse number 1 coming down. First Peter 2 verse 1 verse 2 verse 1 coming down. Or say 80 Ni bone penyina ne nada nyina ne nyatwomye ne nitan ne nsekuru nyina ntungu unim de ntia maka sa chensi no anything nyatwem ye kaso bi nyatwem a wote ase anything nyatwem ne se wa pane ho achi na utimi celebrating my birthday Ghana de buy ye celebrate president bi na yesu awoda de ye celebrate when is Christmas was day of the week is the in December when exactly is Christmas celebrate. Christmas is celebrated by many Christmas on December 25th in the leader of Eastern Orthodox churches that continue to use the Julian calendar. We say the entire start medical say calendar no a Ghana calendar with makumane ni America calendar nyepe. Samaria mijina heya ye kasei. Uheta mabos in 754. Oba kubia country fufuro so no. Na ya no pakora. Etu ntimi mfa o calendar benye ha calendar. Enti ye Gyidie for de ye jubreti na ye jitum se 25th na 26 na ye December di wu Yesu no. Ya na yakofa se ye be jubreti. Esan se ya nwona maye na enki eni ni da so. Enti you recognize God give fully. Okay, a Bible na John. John 1 coming down. In the beginning was a word, and the word with God. All things speak through him. Without him, what they can't test. Right. If it is an John. One question you be and to be on no home fit yase. A mystery or home fit yase. Nimuno ya die nyina. Etu kan Ephesians 1 verse 4 na o si yen kwa nipa yi o yen fi ni mu ansa na o sha de base. Nti we do nyina wo kekan ko so si we nyina wo ko ti no. Obi beka se enye specific en kire se no nti ye ni bronya. Na me maka to se patcho what do birthday da. Aine. Who do birthday pa? Yenti na do birthday. Me de kai da ye de wo me. Oba wo no wo do birthday. Aine. O papa ana ma meti ase no di birthday. Aine. And you will answer question. And yes so Yesu. E be di birthday.
ye be dia ko so beba because yanguna well this is the secret aspect of our ministry say yangu yesu a enka yenka ni woni ni wusore enti so far as our one on ye remember nti edu na woda kora nyame se dey resi angels bebre e mo mo kora jubilate wo soro me da say ye be ba woda na be jubilate ye be ba na ya ba be si ye Gyidie P ni etwa to ba me ko malam ho malam asemi ye be ka say a Christopher afahye na ye kan mini so konkra musumu a ye wo afahye a ye di donchi ne ne keka ho enyina se Christopher so se wo ma afahye ni a eyamfom so ana yo yakopon o ma yenti ase amen se basua ne ma pi e wa ha na de mi hu free mi mpanyimfo nyina won se Jesus Christ na wo dana o mu di no enya Bible na ahye won enye Jesus so na ahye won no mo ankasa according to me papa ikasa wo mo ankasa na pese o mu di sa wo dana hon se sa de no ya vantra nkramusu mu de ya komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam obi odi ade obi beba se yenye mfa se yesi edi obi bebe se ye me ye hwan so ye pain no ya akwara na sa de na odi no enfiri nyame sele mi di kaka enfiri komshene Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa rabb wasini jani pakora de man yo puman so wonfa enka Islam hyehyɛ ho na de odi kaka no se yedi idi mi na mpa ye wa afahye mienu a yedi ba ko ye idi fitl ye ye chiri aboso me ba ko na 29 days and 30 days no na samere no akopa ke so akosum nyame akoye idi ni ada nyame ase eno ye nyame so kwa so enya ani gie te sesebe ye nsanom ana bibisa ana ba ko so ido adaha no ye de ni nya no ifo Abraham eni nyina yi mi se no ware ne yere Sarah na em sa wo ho ye dire enti Sarah no wo hini bi na de sa Hagar no Hajara no ma na wade to kan Bible wo so wode Abraham yere Sarah wode na funa ye friend say Hagar ema Abraham wade sana Bible no kan yo nti duru ba bi ko na sa ye me nwanwa se wo mo say Abraham atwempra woni Hagar se Bible so wode no ma wade a enye ho ne ho ne top no be fo mti ye ebe ma ye ya afahye mienu na ye idra adaha no sa Abraham ba no a ye friend say Ismail no a okopi wo Saudi Arabia no ono ne papa Abraham ena nam so ne nya Kaaba enti sa Abraham no Nyankopon Ismail na say Ishmael no Nyankopon so no da so mfa no bo afode ma no nti odo no ko bo afode ma no na ne so he na nyamede so na we say obeya na wonye nti oye so okwa nyam se dabi fon san ka kwara no ma ni dwan era say na nti sa afahye no e wo hodada a ye beto ye enu nti na ma yedi no bacho wati ase nti meda say afahye wo hodada nti enu yedi on se ye nya ne source no afri Quran nti na yedi dim bese mpayin fo no kire se Bible no se de me ho no me daji mama mano we na ne na yenko break imra ye ba de me de manu nya na yenko break imra no we na yenko aha look chapter 2 no right verse 10 Luke chapter 2 verse 10 Luke chapter 2 not 11 no verse 10 and 11 or say na obofo no say one say munsuro na hwe me de asempa eye anije pi na ebeye aman nyina de me bremu de nyina aman nyina me bremu senne wawo agenkwa oni Kristo awurade no babon wi asem no me da se bebre me da se yenko break yebra me da se ma yenko computer so ejade emra Gyidie Ne Sen jumadi ena waso egusue me da se yenko mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic aye
sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua. Wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo. Na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a wo ma gidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Wana metesa wo ba no se wo Canada. Oh, woko school. Na yesi ajape aba no nso okọ na nso ono de okoye adwuma. Me say amanfo kwakọ no. Enya gro. Ja no ho na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa kwa ma no ne de. Wo de obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now to Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wadobeko. Say ya Jumasua wadobeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asa for labor, runabout wa and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashidi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Esbejem, Emianimunyam dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space I would do in Bishop Jewelries. Yenim ni frititi. We did some idea on Jadad. I don't know at song and some idea. Say a wedding rings, engagement rings. Dear Pia, you want a set, and you want a bako. Bishop 75 Jewelries. What's the word you are? Who ye kojemo adibia e ma opani pem wa hu sisiri mu di yo be se waso yo de betu ko yo de betu nsa yo de betu nine eye jewelries die eye abish kumase ye womrom plot 17 adisia market chi ho abi plaza e dan kesini e juma e fon ani mu e juara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia abish we bi mu amu pa ne dudu mu atu ene baako nyina say ye jewelries die eye abish 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop you wonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. Yes, I am our Quaba. Gyidie Gyidie Ne Sen.
na dwumadi efiri SOMPA 98.9 FM etwa na ho ewo SOMPA TV so sanso na etwa na ho ewo SOMPA 93.1 FM ewo Asante Mantamu etwa na ho ewo SOMPA 90.7 FM ewo Nkranza bono opuye Mantam emu yasaya babio yedri yesilipi ewo ha ama yehu se bronya yedia eyeye ana yedia eyeye baby yedri yesisa Gyidie ne pi ede afi ha na mpanifo amene wono edi dwuma ene anwuri Prophet Dr. David Treme Revelation Church International Sunyane Berlin top eno wo Apostle Ebenezer Jan ewo Presbyterian asafunu Sunyane Hanom sanso ena brother Buadu aye Boafo Emmanuel Church of Christ asafwa ewo Sunyane Central mu ena wo ena Malam Yakubu Suleiman ena eboa onso eba ede nim de eba abeboa bi brother mame emra wo ho enom ye bebe yedri ye sinipi wagina so pa ne sen se idi brunya enyeye na ubidi brunya no a de na chese wafum Bedasimenia kire no ema yehunu se ade bi efiri nipa mu na eba no em se mede nyame ase ene atimfo nyina ate se apostle no rewam yehu se we ndie omo a ya ha me se mo kasa Christopher ena ajatum nya Christopher nya ajatum se de kan no nipa bi obo bi din Pope Julius minim se ono na odi Christo so ba idea minim because Christianity started about 300 years even before the celebration of Christmas. Ti asoma for ne Clement mo ne Tertullian mo ne nkofo na omo Christo so mo ansa na sa de ba no na omunim Christo ana no munim na na he me say me kan test bi ewo Colossians chapter 2 verse 23 o say the enyoma ye ne say sa no me the ye pa ne say e kire nyansa wani so esum let's ni Christmas day obi aya wo no say celebrating the say so obi kura wo ne ba odi na woda oyese wo se an ani so fe papa nika edipa nyina wo no o ampa say we de anya hwe o na say we de anya hwe ye di yesu ya woda na ye dey wo se verse 16 before 23 okay first na yenko man kan de okan no kan ya wo pesa wo kan yenko edu aye be kan sa ko le ayi ni titiri mu kama pa kameka titiri enti na wo jina so na wo kire no anti moment was it was say etire nyansa wani so eni awon brase right eni atrimodin awo honam so de na yenum nyina emfamfa so ma nemum ne nyina ye de ehye honam akonoma hwe every 23rd ekosi be 26 ensemhunu edumamo ensamboro eni nyemahu na dokoso wo kroma say in the name of Christmas hwe nipa kronkron say malam kan nipa kronkron say aye na woda ena afede de obi atimi de odipe bia e wo wiase se wo mo di o mo wo kasa wo mo buri because ye say Christmas no ye kodi na Sunday mu ye kwa asore ye ka na wo hu nsem ye kan Bible be the church of amansan intino e hono de so obi te na bonten ba bi na se wo nom ne nsa ye betima ka se eno nti brunya no nya na brunya no wodi ena onom ne nsa ya me kire wa o se ka communion are na mo so ntena ba bi no mu ndi bisa se ne ade o hono dada nti first na ye ko na ye kan se hwe Yesu Kristo ama ye hu ni se
right adie biara 1 minute na de ba wi adie biara emfiri onu Kristo no ensese nipa de ye adwuma enya no nko a yɛkɔ Bible mu yɛ examples bebree a Bible ama wɔn yɛ nipa ge sɛ o na me ye bibi a me su sɛ we de ya papa nanso adeɛ na ɔyɛ no anye ye wɔn akwa na ɔkɔ so atɔma daka mu sɛ na efiri atɔ ne bɔta ne sɛ adeɛ efiri atɔ ni deɛ Nyankopɔn adeɛ me mani futa be sɛ ɔde ne sɛ so mu no aso twe ba no so sɛ bibi ani Bible mu bia no sɛ na ɔmo kom sɛ ni Bible mu die ni mu deɛ em sɛ me nim deɛ tikura yɛ ba nwumire na mba sɛ betiri Colossians now can 16 no man Colossians can 16 16 okay me kyerem Colossians 2 no ni 2 no how be kind 23 16 no bra Colossians chapter 2 yeah kind 16 no ban okay 16 no say mo obi mu maten mo obi mu moaten aduane ana anom ne ana afase ana osrane ana homenna abatie endi se wo kan sa se ensi to wo akotu ba bi na wo wo ya besi so na me beso obi kasa quotation ne wo ya besi so ma che ni enti wo ya besi etire wo ma kan wa tirem o ma wa ma tirem hold on anya sa de ne o de akwa dina ahorisem na firi nipa nhome nipa nimdie mu na mo mefiri nipa nhyehyɛ ne nipa de bere hanso si mu obi aten the odi anana fashe nti se we ya me ma fashe na wo bude de ntia osusu watie nyame ase papa nya na sekyere no mpa so ene quotation na sekyere osusu watie Nyankopɔn asem right wo se apostles na anye ena ye dia ene na se enyina Onyankopɔn asem so okay hanso so de ye can actually obi agidie but what he is trying to say is all condemn and acting on the back say Jimmy and Crawford be Jimmy wom meaning say obeso kire say ye mum na ye kofa Christmas dey aba man Crawford akwakowu ye celebrate Christmas manam tiwi me kasa say ebia say ye kasa sala Crawford bebre e jubilate traso e ma niema bebre si enti enunti malam nadia wo ye no wasiro bi se sebi onkono manza debi enti se ubu obi dia nimtia dia meaning se wunsu utie nyame asem na wunsu bu nyame asem nimtia enti yenko ne se ne ye ka no na yenkyire mu dan se obetum finfini na wakotu na wakire se de nipa na ye no efiri ne nnwuma mu e na ode se ade dia na se scriptures no look apostles no nnwuma ni nyina na se we de wa hu ana apostle me be kyerem okay e bi pass no dey rebata yes time for farmer go say can free 13 be no go to us no what you say no last I what you say no kra I say test no minim say enkomoi baby ayedi aduri wo de earlier no o kan say akomshefo e ba nyina bia ni na woda di krampo ni sora no emu baby ayedri no e ba no brunya dia obesi wugidie pise e yese Christopher beto aso akone say ya na say Quran ankanti no yageto manyeye yo ye gidie mu no de your constitution and your Quran ne hadith nti ade bia Quran amay kwan hadith amay kwan sade ne di wuranya misumu a enyi nti me de se kamini no piece ko betiania your Bible na ankasa Quran say ade ne enyi ho se Bible say ade ni ho dia ade ti na yedi when say die na dia yedi brunya no sabio ayese say adaji ko yin nchire biara ti masre mi nwa nkramofo na brunya ba na o ma fa so ano ye wa fa she mi no right and no na say ma ye ni bre na jai die eno mo mu di no krampo no idi nchinye ho say eni Bible no ampa so so eni Bible no enti nkramofo no ya twi ho fi no yankonya ma di bia krinya me da say afi memra prophet Dr. David Tremeho enom na siw Gyidie P sinidwam se yenhye yasade se yedi bronya ya ni a bibi kura be yen nyame nhyira bebre
bet you what they are not recognize here. Unya so fast so. Who say yes, you can see me, John can see me, John 1 verse 11. Wait, my camera, also banny dimly the annual. Not to do a thing, you know, or my own 2 means only Uncle Pomba. Yes, it will be as so many years one so. Right. And I won't carry you so I want you don't force it, everybody. Yeah, you're accepting your dear too. Right. On Christmas origin definition, traditions, history, fact. What day is Christmas celebrate around the world? We are singing Christmas is celebrate to remember the birth of Christ, Jesus Christ, who Christmas believe is the Son of God. The name Christmas come from the Mass of Christ, or Jesus. The Mass service also is the something called communion. You did to say Christmas, no, yes, I won't know. Our Babrum, Mocas any Babrum Mamentias, our Babrum was a fine. Our Babrum said December 25th. Quotation in December 25th, no, Yawaja, Maricama quotation, no, say, you will make answer for by. And I don't know the woman. By December 25th, specifically, that's no dorsal. Diadu, yes, to Nankasano. And I'm outdated. Yeah, you did to say December 25th. Yeah, no, you try to hope. A tao. And Yansafobe Cotono. And this I tear for you now that you can kind of Babylon December 25th. The Americano. I am out to see Bibri. Tell me, ye be bringing around. What does it? I met you. 2 verse 1. And I look to no so a mouth can see testing the bro, and we believe. I don't mean can't say Christmas in Tino will be Benon Sase, and will be back Quaco Bobra Bonnie. And they are your free studio and see from she crabs at Chesia. Will be tick up on them. Now, because I say yes, because I wouldn't to be Benum Sewa. Let us go deep in spiritually. Maybe because Christianity is the spirit. You need to fill the spirit in the spiritual life. What the woman imagination and Unam Toma and ye intercept. Entina deep for protect here. Omuma vision and they come to pass. Dating date and over dating as I call Christmas is celebrating a Christopher dear. I won't put me my because I used to know dear. You bet you bet because you bet that. You do bet in one in this sorry, package. That is a foundation we're building. What's that free foundation? Send your car in John 15 verse 1 verse 5 coming down. I'm a fan. Or to say you see what it won't mean to be an enemy. What God begin also make an end. Starting fitiase. But what I say, it won't mean conquer ye at the fitiase now fanco. And concussion. It is a binum to me jubreti Abraham Bakura no Kayetia. Yes, Gusawadano. Let us say, Ewaha and Mabusian for and Penifua and Meno I didn't come a Prophet Dr. David Chreme, Revelation Church International, Sunyane, Berlin Top, and an answer for Ewa Apostle Ebenezer Jan, or a Presbyterian Church of Ghana this year. Brother. Bodo ayeboa for Emmanuel Church of Christ Sunyane Central ena owo ena afi Malam Yakubu Suleiman enso Sunyane ha ode womo ne de nimdia ba beboa mema womo ajo womo home at this point na ma di jacket way me ba ye be fa wadwentre ede aba abesoso sanse dwumadi ayedie na boy for be adaroma ene ye de ba wakwan emu
na mechanic study na YouTube mekan tentem so na yako Bishop 75 Enterprise aha baby a yeton jewelries ahodo enyina ope kumade asomade ope watch a yede boyensa ope kumade ana se nkawa ahodo a yede gu ye nan ase a obenya nyina bi ayefo na wo ye awade ahodo na wo yenkramofo awade nyina no oba obenya ho niema ope dwetire anape adwuma bi aya uri sika keto bi beko Bishop obenya niema bebre aba beton kankase bronye bei no ko Bishop ona onhye udwa odu asante mantemu a ono elodi dondo edi eye ensumade ho edwa eno ne ensumade ye papa na ne bonso efo o hwehwe no a obehunu Bishop 75 Enterprise ewukumase mrom wo mo ben adehye market ewo Abis Plaza no emu obetima afre Bishop ewo 0598 585219 and a 055-430-4135 na one Bishop eni edwa na brunyen wa ho fama no wa ho siesie ebeye sononko sompa chede yeguso aye kaka osanyame ya adoma brunya bosome a yewome de toso adadunu da baako na chese yawada ebe na wotwe yawada ebe na wotwe na eye Terawan Media ayesi ho se oche ekunafo ade enunti ekunafo amatwe mudi na monya ticket no obia mfa de ticket no ensie ye da no so a sa ticket no na ade ba beje wachede Terawan Media aboa no ho na ye bia di ntwere no se de ekunafo no si aba mana broso no ye sre amansan se o achede bi apeso de che obi a obetim de aba beka Terawan Media ye de ho na yetumi aboa baby a wa wote yanka bia wetim de abasunyane ha sompa 98.9 na ya twere wudi wetim de akonkoranza sompa 90.7 wetim de akokumase sompa 93.1 na wakwa twere wudi ewo ho wo anwa wo emu wo bayire ntosi e won chance mu sade milo biscuit ene nyane a etete sawuri si ho a ensai no wetim de aba wo ementuma emantuma nkwada ho niema kwada brunya ntade nkwada school niema nyina no wo de ba ye beje na ye de akanso mpache de eho bia na wunya adaje nkodwam nkochinchin nkodi sa adwai wo pese wo ye wudie sika wo betende atoso mpache de mobile money eso 0598 559802 Terawan Media anase Blessed Foster eno ne edia ebeba na wotwe sika atom unyame a uhyira kokom no be hyira wo na wo pese ye bo din na amansan hu nso a ye be bo din ama amansan ehunu wo afei yade eya 21st clinic eka wo se hwe no amfa yade ankwanko di bro nyame ya no chena ye joada tutumika na kwa 21st clinic ebe wu bia ye ka yade asiateka ehuma efiru usisi achi efa osire mu ko na kokom ekosi una tabo na esi form no emu ye oyaya ya asiateka eno no fabra Ghana na ebibrema toye ha yenkwa ena ye wo hu nuru a ye de sa yade na etu ase kura nye no nko yade ahudo bia wo de ba ye behwe ema yade mema yade nkwada yade wo de nyina ba ye behwe na ya saw yade dokotafo nyina nimde mfidepa elupa ene ayaresa konkronkron edimu ena yede ema wo yade te say stroke yade te say diabetes o pressure wo soro pressure wo form wo de nyina ba ye behwe o yade bi aye okwankro nkankan tipa ye kwankro asoro bene wo de ba ye besa wo yade yeba ye dwuma panti say ye wonkrabata dunum Ghana hafa na enyina bomode na bra na wode ye ne emetu anamo na nkrabata dunum no ye wonkranza ye ne Presby Bank die animhwe techima ye ne Agenkwa FM die animhwe sunyane ye ne sunyane teaching hospital die animhwe brekum ye ben Chris FM ewa Amangwase Kumase Accra and Western region ye wo nyina Francis ya na ye ma direction 21st clinic e ben bia na kwajo ya
Yawasa 0540 311311 na wakwaje wa Yaresa ewo ho bronya ena ebei na adofo bedidi adofo bebafia ba besere busu ebehia anom de a yedidi bronya afewe no eye Courteous Marketing Agency for product a wo de abadwa eso eye miso fruit drinks eno no gu ahodo mienu ye wo de ayede amango na ayo ena ye wo de ayede amango ene ndia banka ye no afrafra ene te no ye mixed fruit ni nyina no obinya bi ewo ho ena afi mixer 5G no eye energy drink sonko a ente se de wo dwaso a wonoma na sanse na woni pedia wontumi na afi wabre eno se wona ne ye ya ana ope energy drink a wonoma ohaw bia ma akira eye mixer 5G energy drink grape ewo mu guarana ewo mu ginseng ewo mu green tea ena afi grapefruit ni nyina ewo mu SOMPA FMB a ubenya bi ato sunyane nkranza ena kumase onsa beka bi ubeti South Africa Courteous Marketing Agency was 0346 270221 na afi wodo wo edikabronya we se obi besraw na wo de Courteous Marketing Agency enema eson wo mu a wani mguase wani bi banyampa amanatimi aboa abrochira kwantu aba se okosua de ana se okonsrahwe no Express Group Limited woman edo ekro ope scholarship ewa abrochiri ana wonye suku na ope admission hu sensemati a ope visa ope ticket ana se ope se okodi holiday kura na uko oba ni nyina no Express Group edo ebeko amaya ye no ye adwuma no eye Canada USA Australia New Zealand ena Germany okotwere sohwe ewa amanone eho sikatua ene registration ahodo no ye betumi ayo ni nyina amao ebite se IELTS SAT GRE GMAT ena TOEFL ye betumi aboawo ama wakwa akosua ho ade ye dwuma pante aheta Ghana afana nyina ye wo enkrabata ahodo bebre baby etese Kumase Asafo Labor Runabout ena ye wo Accra Kaneshi First Right hwa Tema Community 18 ubehunu ye Takura de ye wo Market Circle sunyane ye wo Silver House ho enuma ye be High Court no Tamale ena baby eni nso ye wo ho enom Free Express Group for say CA 0349 000448 ana 055 55 50067 na afei wone yene entu anamo Gyidie Ne Sen dwumadi ena waso egusu a utie o hwe ye SOMPA TV so nso a yedase na sai dwumadi we ba wakwan mu ye kwasiada nwumire nonso ede kopem nonkon bia miru anoma kire Gyidie ahodo bebre na bede yedri ye ma kwan na nso aba be kire Gyidie na ye bisa o se Gyidie Ne Sen number no obetime adjoine yen 0543 989 989 0247 989 989 na waba program yiso waba abekire Gyidie ewo ha enom sebe ya bibia ebetumi akọ. Hello, good evening. Me ba cho udiri baby a okasa fi. Yeda say Gyidie Ne Sen Gyidie Ne Sen ni an inti amita ko o ka pe ni tanto ni bitwa ni bizesa ni suba na piso otoka ko antoka o ka pe piano aso fo to ma toka a boti ewa right. Yes, yeda say bebre. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Udi ni baby a okasa fi. Okasa fi ho. Yeda say bebre ma yenti o Gyidie Ne Sen. Yo, pato, we have a question. The person is only that. What are you doing? What's it? What are you doing? Yeah, what will you do? I'm going to put it in the idea that the reality. So the question is, I'm not going to
So yɛda ase bebree ne Gyidie a wode ɛbaa yɛ womba dwumadeɛ no so 0543 989 989. Good evening. Good evening. Good evening, baby. How can I say? Yɛda ase bebree nkɔmmɔ yi Gyidie Ne Sen. So far, yeah, I need so okay. Yeah, that's it. Okay. Once we meet Mama, so good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening, baby. I'm Kasafi. What I will so Kakrama na into Gyidie. Yeah, that's my into Gyidie opening. That's 79. Whatever, every Senka, what be an hour can I make tell? Okay, yeah, okay, nothing for it is a say, or you are not so far, baby. Now, one after my year, I can't see no question. Now, what reference somebody find it? I don't want to hold you down, and all way in the park. You have to teach you by you want to know what the team are. Whatever, what's only you do, ever. It's a so many ideas. We are the Yamato Naka. I also want the Christian to you know, and chapter 9, chapter 1, verse 9 to 10. We also know the Christian to you know, we need Christian. That's what we can tell you. Not on the bar, you didn't go to you. You're an yeah, I say, baby, no Gyidie also the Abedumadiemu 0543 989 989. Good evening. Good evening. Maybe I show Dini baby or Kasafi. I master the new reflection and Master, do yeah, I see baby, my you. Right. When you know, good evening. Good evening. Maybe I show Dini baby or Kasafi. Every time I can everything. Yeah, I see the bread. What are my Gyidie Ne Sen? We did anything we Christian anyway, with the Brunia. Say, the father of Christmas, your friend is Nimrod. Nimrod, no, or a Christian, and I was a Christian. Okay, the precision like a kid, a precision. Vegetable kind, a kid back on you, do not. Just the face, Nimrod, not on your Christian. And the way Christian not the wood that means when you have so many can be a happy. Yes, we are in the moderate of what I tell you, and the fire burning and the Madame would say, and the way Christian, and you find the standard of someone who could tell me than a qualifier. Yeah, I say, also better me, Abanaba, Gyidie, Ewa, and good evening. Good evening. Never show Dini baby or Kasafi. We did the act and the special of one thing. Yeah, I see baby, my intel when you Gyidie Ne Sen. Na Bible, no, and just one say. And you just want to say, yes, that's all. Not the woman in this one. And I said, yeah, I didn't in your heart. Hello. Hello. My intel was saying. You said, come back on. And I'll be a just someone around me. And I bring anymore. And yet, how many are? Okay. Yeah, I say, and Gyidie or the Ebaye, Ewaha, and also, oh, by my dinner, so be now, Gyidie. Hello, good evening. Hello, good evening. Nana, I say, my intel, Gyidie Ne Sen. I am the Asoma who is a with Gyidie Ne Sen. Gyidie Ne Sen, but they say, and I say, we are experiencing the it is a big country, so I said, and we in the Gyidie. Why would you
ɛne fa na ɔte fie a ɔte ɛno nti no ɔtumi de ne ho toto so Romans chapter 7 verse 17 Bible says so that it comes by hearing and hearing by the word of God. Young person then ɔte yɛ ɛhyɛ sɛ ɛno ɛkyerɛ sɛ kudi konya nti wo ho to sɛ wo gyidie no ama wo kudi konya First Timothy chapter 4 that the Bible says aho ɔde sɛ ɛmfiri Onyankopɔn ɛgye and you live in your and some of us are also one of the so big customer. My new kind of share, young person. I think my work and young people be so and very fun. I mean, you have a buy you share some and I'll be here you want. Right. People they play at their worship and worship at their play. And people are airports will still Yɛda ase bebree ne Gyidie a nso de aba wobɛtumi aba so na nso abɛkyerɛ Gyidie. Good evening. Mebakyɛ wode ne baabi a wokasa fi. Yɛda ase ma yɛntie wɔ anwummerɛ yi Gyidie ne sɛn. Yɛdi Christmas. Akristofoɔ yɛtie wotie bebree wɔ no so. Yɛtie sɛ akramofoɔ sɔre keeki a wɔbɛbɔ saa. Yɛtie no baabi a na Yakubon brought them. If you tell the total reality to it, the flow will be and so we can my but the sitting there. It is a Bible will say, people are saying, and it does was say, as I say, it's celebrating as it was. I didn't see that the PI people. Now, they enter the PI to say, a dear or to get it because of you. And yet, so what would they be saying? And you know, so you're nice, now you're better. You can see him. It took place to see the Christmas. Yɛda ase bebree ne wode a wode baeɛ wo nso wobɛtumi aba dwumadie aba abɛkyerɛ wo Gyidie. Hello, good evening. Good evening, sir. Mebakyɛ wode ne baabi a wokasa fi. Yɛda ase bebree anwummerɛ ma yɛntie wo Gyidie ne sɛn. And the massive Papa Church of Christ. When I went to Okona, almost every year. One time, all I hear about that one thing, the Christ and Mass. Do not follow me, Christ and Mass. Yes, every something down with me. Roma can't be a baby. I'm looking at this side of the bus. No, I don't go through that. Besides, I'm going somewhere. We are following our Christ. We are the episode of Mass. Now, you are about the it is Christ, Mass, and enemy become to us from all the and yes, the same. Yeah, I say, once all Basson about Bachelor Gyidie and 0247 989 989. Good evening. Good evening, baby. Kasafi. Yeah, I say. So, my interview Gyidie. Gyidie say, there was a Christmas. According to Matthew chapter 18, verse 18 to 19. So the Christ say, you are number 6 of this one, what is it also? The number 7, as I saw last week also. If you are guilty and a tradition Christian number, also far, you are guilty. You see this one, become us. Yes, we are dancing, but we know the hour by 0543 989 989. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. All right. Yeah, share. Yeah, we can answer. Good evening. Yeah, far open for. Good evening. Good evening. You might have been baby or Kasafi. But the friend has a cassia. Did I say? Even a massive. I'm saying, Nipa, I have to deal. Anything. Because you are not come. You say, no, lady. Na ya yo was there papa ye le mura de ari le dada ya musa de no nsema azofu yi e ba ka we ami e ko se ya di anada no dada e di o ma chi to bi na ya ye nyan kan ba no na o ga ma ya ye nipa
in the Kubu Sendum. It's I said, and we Gyidie until one match now, one Gyidie, my intel was Gyidie. But I am waffle. The question will come. Let us say, and now they are by 0598. Sorry, 0543 989 989 0543 989 989. Now, Wabaso, Eddie. Good evening. Hello, good evening, sir. Mebacho, we didn't baby our Casafi. Mebacho, I'm very much about the fishing. Yeah, I said, my intel with Gyidie. I was just so clear about my name. And if you can say, it's a Christmas, and you feel it. And know how cry. Because the empire of Guinea people, they now work it up to share their Bosnian and San Maria now work it up. I think I say that. Then they say, you mean this is a understand from so home. Yes, you find the idea and your problem. Yes, you cram. If you very up a seafood, it is a younger than another one. Or catch someone say, oh, what is so the young couple, eh? You know, not cheap or didn't. What you do, young couple, not to young couple, eh? One can't focus on the women that are heavy. Yeah, I see the very new Gyidie also Ode Abba 0543 989 989. Good evening. All right. Also, bet me Alfred na waba abechere Gyidie ewoha enomo enwe na yetwe akoye. Good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Good evening. We didn't baby our Casafi. Right. Rakodama into when you Gyidie Ne Sen will bring a deal. So, I be anybody because used to celebrate one. Every blue I bring a bra. After for the chapter, my son and man on the book for dear. Now, after the amount of my crazy opera, it's me concert. When it was almost said, the deals are that they say the bomb for the can come at the man, as well as my managing challenge to the other to muscle, and then after the 1,000. Yeah, I celebrate and know the other buy. I also met me about the Kayan who and say the Jumadan by me and Bremu na Bachelor Gyidie says, good evening. But we didn't baby our Casafi. If I get my begin the paper, yeah, I say my opening. Because my thing can get so for more quotation be ever doing a dinner. Quotation with man could so by from then I could not quotation. I'm very the far. You, 25th December, and all cast a Bible. 25th December, I'll tell Bible. Once over to me about no Bible, also what day, and 0247 989 989. Good evening. Hello. Never shall good evening. Yeah, I'm going to say, Yamiadum. You, we didn't baby our Casafi now, Gyidie Ne Sen. and they do or dress or down dress. Eda, my interior anyway. You know, but sure now you can say, if you are that's a gift to follow the before, no more to say, a Christopher, yet the name Yesu, the before at the end of Mohammed. We can almost say, Yesu, being a young and bet on day. He said, that's a yes, and Yesu, found the Bible. Nasa Calabano, a Christopher, and I say, Christopher, Nasa Christopher, yes, and Yesu. Until I made it before all the people and so. Yeah, I see the also get me about our Gyidie 0247 989 989. Good evening. Hello, good evening. Sorry, went to be again now. 0543 989 989. Good evening. Never show Dini baby Casafi.
Yɛda ase ma yɛnti wɔ anwummerɛ wo gyidie ne sɛn on the chip in what shit is funny. They can't be a clear not to 7. Respect you, not to cut you. What's he saying? Not to that what be a kind of my Brandon, what be a kind of my okay, and yeah, Baba wrap it up. Yeah, be kind. Say there, our friend for Gina Romano. So, I want to check the new mind. There's so many people a Christian Yɛda se bebree also o de a de buy ene anumre o ba na be che ogide. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Me ba che odini baby akasa fi. I'm by friend meeting na me ka se fi mi ni ba. Auntie Tina yɛda se ma enti o Gyidie Ne Sen. Oga Nyankopɔn da na bi kyerɛ Christmas is a telling of love. Yɛda se bebree ne o de a de buy also o ba so na wa ba be che ogide 0543989989. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Me ba che odini baby akasa fi. Yɛda se ma enti o great assassin. Yɛda se na go down the one one. Bible say moment that the am to not the pantaro. Na mo so na mo nya ho me ma mo kra. Enti the bibia no here nya go fa na go fa no ba. Aba be nya go fa. We Christ an kan wa tell. Enti o je ni ko ya do prophet o pa ko na pa mo fa na much to be. Enti mo ni kana wo ba na na ba be tension bi nya ma de. Aka be nya mo nya go fa. Bible na say command people what of start the time you go in ya ne ko bo ya ko to ne yesu to se ko to to nya ko fa ni nya ko ka to ni na mo te ya ba ka je ya ba ke ko ni o to ma no sa ba ye no du shan so ai de ba ani ta ka ye ne ku ni e de ma mo ye so say tamam no yo je pa ya be je e so ni bu ji ni na te be na amoro ni ko we ka na so ka ko fo ye si na after that no ko ọmọ kọ asan jẹ mọ kọ kàn kọ kọsán ìjọba náà sọ ìgbà wọn kọ yẹ ní sáadà nù ókè sọ wọn fún wa èyí ni ọwọ àyìnbá máa sọ kẹkẹ ẹ ní ìdájọ tó ní sẹ pẹ̀lú àná ó kà sọ ìdíyẹ ní kíá àbùkù nǹkan bá fọ ọwọ náà tó mọ bẹka ẹnjẹ asam ní zi ní àbúrò ìdíyẹ sẹ ẹwọ bá dùn mọ náà nípa nǹkan wọn wọn nà sìkìrẹ fẹ ọkà yẹkọ bá sọ ìdíyẹ ní sẹ díà obi abọ ọwọ kan ní ìyẹn wọn wọn ní yàrá ìyẹn wọn. Yɛda ase bebree ɛno nti na dwumadie no yɛ o Gyidie Ne Sen yɛ mu obiara kwan na obiara kyerɛ gyidie no nti o gyidie no gyina Bible so anaasɛ ɛgyina hefa. Good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Me ba che o di ni baby akasa fi. Okay, let's start off kasa fi da ma se family. Yɛda ase bebree ma yɛnti o Gyidie Ne Sen. Gyidie o ta se ni woni se enta se for na kasa bebree. Ya to se ati tira e tru sunkomo. Ya ba ye juma. Ko ba bo se ati no ba ye ni di free. Enye fe bi so enka. Right. Ni di free ni fe ni ka won de. Ya se it's
didn't feel going I did and the city because it's for someone I sat in it. And shall feel critical as no full empress. One will never really as a professional. It is a young son, you may get them to more. God will say, basically, or the mouth with the people. It is a valuable way in an anchor as what phone will not ever. Let's say, I will be free there, you got the police and the day a buyer. Let's say, I'm not. And we never know a way to come in. I say, young father, chat for our hard no nafi, Yamra studio, Mera pay up. Good evening. Good evening, Mebacha would dinner baby Alcasafi. Yet I say, baby, my into Gyidie Ne Sen. Yada sibebre ene ojidia also there by yemfa ofeno NC yada yetifo ne yahwefo ase papa se mofre na momso machre sedia mujidi esi yewo mi say ba studio na mama miwra no mo eden sama etwato aba ewo ha enom yewra bodu ayebo afo wasama etwato tewsima ba ko mienu na yenko meda seminia mede mse etifo na kasapa sembise bi onso na ye mesre obizu yusu mobile phone so on wato mpada so ni bible mu wato matwe da so ni bible mu ye ka Christo so ma was a phone ye ka Christo so ye ka osom is not gadget right osom any equipment we are talking about worship was a phone no ansam di besi said they can time so so for Colossians chapter 8 I work on some tum no and say Colossians for me Gentiles right omunye Jewfo omba Christian so mo na Jewfo tata won muni homeda munye we yetwa mutwatia yenye sei mo ani da we a ye passover mo ani a mafom ya na po kire mo se mo obi mfasa na we sei mu enye no ka say say o ka tro bi so ni Christmas a wati enye right enye no enti sa asam no ni ho ma ye enye ye no ka ti mo sa be na sa ni enti enye ye the thing we are doing here na nye ye betimi esua de na ye be use no the right way enti ekomo so mbeka say bia o ka say wonni a na eze bia kwa unko humu na chese omumu ntimi mu ya yeni na tan enye omo afei obi ko tu Matthew chapter I think 16 wait say you say the asichere wo asase so na ya chichere so Christ was talking about the establishment of the church. It will be said Peter waka say wo oni Christo oso na amsa fo besie oso oni Petro obotan yi so na masa obotan na waka no eno no Petros Peter Petra and the Peter so they be misinterpreted and also obotan yi na me masa fo besie asema do point mi mu mfa so it the obet tell us as we tell so Acts chapter 2 nowadays the chapter me this Colossians chapter 2 verse 8 Colossians when they quote na semesi ba mesa quote 2 verse 8 see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Yes, Mary Joseph Coleman in the birthday now. That's a name. Yeah, what about you sound? Yeah, that's a name. Waba. Apostle. Yes, what's a make to walk around a yanko? Well, my son, I try to make 12 Romans chapter 12. I say, more money and flapple. Right. No chili bonnet, no matter papa. Christmas Day entire celebrating in an essay, yet they fair order, yet they candy babble, yet they kai Christo Yeshua. Did you de Christmas Ibiano, ending the senior? Yahuno. Moma Ubia June Futuro, Egu Christo Nibiani say. Christmas in it was a Mujian country, and I didn't quite use Christo. Now war, any war. The sorry in the subo, any jiggy, the anunti, the Bacos way. So be so on Tiasia. I know dear, send a bit of good to and be casse, phone, you know. Sir, non come on dear, Yabani, black house, your toka. It is only many in army and near my young Baba made us say the brave money. That's a name. Never say Asia.
Yampon, what's a me try to out there, my copem said that's a day of a say here. Yo, last me try to say, Yamfo Boom, Yasam. Yankamusu, Gyidie Ne Sen. Adia Koranaka, Adia Hadisaka. So on Fanya Duma, Yamfa no Timi Kura, Yamfano Cassia, Yamfanya Duma, Wasam, Yamfanya Duma, Gyidie no, I just say, I did any Korani, ya any Hadis, Comshini Anye, Nayan Kuposwa, my Kwasi, so yes, Adia no, and Yankamusu Gyidie, and then I want Casawafa Wadia, right? You know. Did I say, Prophet Yampon? So, the best Christmas and will be a windy piano, a few only. What kind of Bible now? Romans 8, verse 14 now. Or say the Spirit bear witness that we are the child and the children of God. Who will be a dances in Yamiba? What kind of Bible now? Yamima yet, say, Mary Crown, Kunkuni Baby Seno. It will be a Wusum Christ, I won't believe the Holy Spirit. As 1 verse 8 was someone to Kunkuruba Sumaya and for Jerusalem, Judea was as a Sanama. Till soon Yami will know. No other catch him say, the enemy said, you walk. I see a walk in spirit. And on the when Kunkuku and the Benjamin say, you so. They do not war, and I say, when you not walk with the now, did you so be a dear? Or someone who made any use to flow for Mono, a Timua must be animal. And you renew your spirit. The Jitu say, Ultimate soon Yame, our canal. Your son, no pure physical, to be anti as yes, Chrisosuna, yes, someone, and yet no ma. Because Babu Miati as a canal cannot be praised the Lord. You rested you now, only Kayon, or Team in the Nam, and the part of it. I'm not canal. Because you soon have no Koriwa, and should be at your sister, not a cook. That's a second. You have a sign Asia, everything for a UNSC. You have that, you have for us, I was some party, so Yadama say, Papa, Samina Daje, na Mutaya Hufri, non sombremo, every day Sadre. Yafe, Yabeda Yatia for Muti, and I was some part 98.9, El Sunyane, Yabeda say, Papa, Yabeda. Yetifua ewo SOMPA 90.7 FM ewo Nkranza yedamo asepa na yada yetifua ase ewo SOMPA 93.1 FM ewo Kumase yada womase production team nonso a ehhehye dwumadie ye ho adwuma kama ema yede bre mo no yedamo nso ase papa minister IBJ ewo Kumase asabi ewo Sunyane yedana ase papa ena executive producer no manager Bojebo on Kranza SOMPA 90.7 FM afi MCR for no so yedamu na as papa yebeda papa toast as systematic yebeda na CP na yada osofo Ike omu na won Kranza womo ye MCR dwumadino ewo ho afi yebeda Rexford Courty and Kevin and Swase and MCR Tima and Kumasa Yada Woma Sepa Naya Sanswada a Prince and above K Womne Ada MCR team non so Eusunyane 98.9 Yada Woman Swase Papa say Womo Boye Yachia Eusiafumina Naya Damwase Naya Kama said that's a Nayabesaya Ewo Jumadian so Naye Quino or here Mame Yebo Esiama SOMPA 93.1 FM eho ena owo munyaba eno nyamenshirawo ade nyina mu ne wafutuo ne ompaya wone time achi ewo dwumadie eso ade enyina mu ebusiafo meka ne saade a na moamunia bema owo bahene echampo enenso yefrɛ mo Gyidie Ne Sen so a aha ena yedu AC na kaise yefa topic bia ye kan bosome ente enene na wotwemienu a yaka buronya dasene yebese aba
na yɛne animdefo afoforo aba betena se na yɛsɛ abɛkyerɛ yɛgyidie yɛbɛkɔ no kakra kɔpem sɛ yɛbɛsɛ yɛhyia bio no hwɛ wo ho so yɛ adeɛ nyinaa mu na yɛnante asomdwie mu wohu wɔ mu a na wasere akyerɛ no ɛma nya atwom ɛmfra ɔdɔ emu maka ne saa mawie no na ɛyɛ nkradie mu a ɛno no yɛada mo ase ama mo mu ɛne tia adeɛ na Odi eniji eni kwansha abrabo mo afutu nyamsum woni daso ade eniji abro ni panyina Sompa ebesum ni ma Sompa TV yabo Sompa ebesum ni ma SOMPA TV na ya wani pama o na unu huarada Isa kudie msemo ubenya Abrabum msemo ubenya Nyamsum msemo ubenya Anijie msemo ubenya Enyumpana kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya SOMPA TV ubenya Ubenya ningina ubenya SOMPA TV Tapana papini su SOMPA die Ema ketia pa Adofo enti de wo ken sanetie ana Petro ngoma etosumienu etiemienu yimu ba akokopem miensa 2 Peter 2:1-3 na adifo trofo so wo man mu sede a chechefo trofo beba mumuno nso won na ode oseye fekusem beba behiem na wa powerade a woto won na oje won mpo na ode oseye a eba ntentem aba won ho so na chiokonkron se bebrebe di won atrosem no achi na wonti nipa beka setia Kristosum na asofoi nam enibreso de na dansem bepe won ho sika wenti ene wo se wutie dwumadi a Old Tafo Church of Christ Kumase ahyehe na odi chechechro konkron ni mu yie se de beye na wo behu no krensem no ne asofo na dansem ahodo na no krensem ahodo no amama ya dehye Osempa kani Henry ose to our Old Tafo Church of Christ ne asempa kafo ahodo a yebetu yensa afre won a wakodere wo tre krunkrunum beka safa owu achi asetena apam dada apam foforo oje esum yebia Kristosum empaibo asubo honhom kronkron entotoso dudu osoro hemaimu ne bonsam jam na watu hofo afa abrabo kronkron ne tenene hia kwabena dakwa ne na bedwafo kwesi eda nwumre bia nonkono kopem nondu make sure Sunday 9 to 10 p.m. was SOMPA 93.1. Hey, onuadofo, enti dia wo kan sa na etiana.
Yeah, Adishima, Mamina Adjo. Ha, SOMPA 93.1 akasifidie na masugusua muti. Yenina ye SOMPA. Ne. Kwasiada. Na kwasiada dru na nonkunu nyabosi a. Utafo Church of Christ. Na wahyehyɛ dwumadi soronko kwan so a yɛde brɛ mu kwasiada biara efiri anwumre nonkunu ekusi ne nondu eso. As usual, Komnada kwa na ya na otena dwam na odi dwumadi ho kyia me enne. Ribinti wetiane na chi kakra musomfo Batten Patrick na metena dwam edi ama menua pani Komna dakwa. Enne edem ha fully packed. Minna daw empanimfo ni nyina no atenase. Na sede ya na de bia meka no dwumadi Utafo Church of Christ ana ahyehye no kwansoro nkoso se wonam sa dwumadi so bema Ghanafo ene afidie yetiefo nyina no ehunu Onyankopɔn asɛm nokre na SOMPA FM for nipakuo bi ene adwumakuo bi ana afa sa adwumadie ɛho ka na ebribiara utua na yenso yenya sa akwenye na yebabetena sa afidikesi so na ansa na mede ma bidwafo ana mpenimfo a mene mo bidi dwumaye edin yebetu dwa no mestre se obi tie me ana yadofo tiefo nyina Utafo Church of Christ Standard School na so dwumadi asene na Utafo Church of Christ Standard School Utafo ha abonum na waje nkwada ifree emofra totofewa eso kosi junior high school na school yi de se ka school a etete enkwada ewonyamsuru kwan so nyansa ni nimdie kwan so na ebema wo ba Yenina ye SOMPA o ya de so amfa mo man na ye Utafo Church of Christ Standard School enti se wutie me ana o hwe yen e wo Facebook na se opese odo ba eko school na onyantete papa na mama ya de so amfa ma wa na school a me kanfo e de amawo Utafo Church of Christ Standard School said medical canon and them ha fully packed na as usual wasempekani Henry wasewusu Utafo Church of Christ sempekani no wajenedwa Sarah na Dr. Edujamfi Edum Church of Christ sempekani ono nso ajenedwa mini aya na wudin mi wure fiu mrane no ase suma me bisi mrane no suma me SOMPA FM udin wo de wabo mame Bafo ochredako fantastic bafo ochredako so agenedwa ono so beboa na akinka chiro kronkron e de ama yen na menu akuma Bismarck apia nso so ya ka IT aspect no dia wo mfa ni agro kitikiti masa enti ya tenase no de na ye ba na ya bedi dwuma no ama no ayefe na ansa na no meka say hello try your voice eno de as usual ya na me pesa me man ba ansa na ya bompa ya crash dwumadie no ase wasempekani Henry wasewusu me pacho me mawo akwaba ya jawo menua ana tenase we na ya akwaba na tenase ani nyina wo se de ona o host enti o to ha ya ba na so ide o be ma ya akwaba no okay enti me mamo akwaba Sara na Dr. Edujamfi Edum Church of Christ sempekani obani wonso so me mawo atenase ne akwaba nyina bigiri se umpomu ye asafo no nso bibie ekoso kama oh ye do badi nyankopo ase ena ya semo ena swatche bafo ochredako aha bafo ochredako me pa cho na umpom tisen oh nyankopo adom me hoye ye do badi nyankopo ase ebushafo no nyina awrade adom bia hoye ye do badi nyankopo ase ya try a voice no ewie na voice no nyina no it sound good no de na ese se ye toa dwumadie no eso na ye betoa so sanso so de a ene na ese fata se agidifo
ɛne akristofoɔ na mene wɔ mu ahyia deɛ ne twa sɛ yɛde ho hyɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn nsa SOMPA FM mesrɛ na ɔsɛmpɛkani Dr. Adujamfi ɛne yɛn abɔ mpaeɛ na wade onyankopɔn ase de dwumadi ahyɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn nsa de ama yɛn moma ɛmɔ mpaeɛ yɛde wase tumi nyinaa ewura yiwa yɛ kamfo hyɛ odi animuonyam sɛ wona wadom so ɛka yɛn ho na ɔtwe mu nyinaa ne nɛ nso ɔyɛ adom sɛ yɛne ɔman yi mɛkasa yɛsrɛ wo sɛ wobɛhu yɛn mmɔbɔ mmarato ne amumuyɛ no mfomsuo biara a yɛayɛ deɛ nka wode akyɛ yɛn na wona wadom so ahu yɛn mmɔbɔ ate yɛano sɛde bɛyɛ a nsɛm a yɛbɛkan bɛyɛ adeɛ ɛbɛfiri wo turo mu na yɛgya yɛatiefoɔ nyinaa so hyɛ wo nsa sɛ wofiri wopɛm bɛhu wɔn mmɔbɔ na wabie wɔn adwene mu sɛde bɛyɛ a wɔn nso ɛbɛnya nhunumu ne nteaseɛ na nneɛma a ɛne wɔn mu ɛresua biara no sɛ wɔn hu sɛ te saa a wɔn nso atumi de wɔn ho ato so na ɛbɛyɛ sɛn ne musuo deɛ ade sɛ deɛ sɛ wɔbɛpa agu ama yɛn na wɔbɔ yɛ gyina yɛ akyi na wɔayɛ ntɛmbirafoɔ